Welkom by hierdie lesing oor etiese oorwegings in navorsing. Vandag sal ons sleutel etiese kwessies en hul belangrikheid in die handhawing van navorsingsintegriteit ondersoek. Etiek is die morele of professionele gedragskode wat 'n standaard vir jou houdings en gedrag stel. Kom ons delf in spesifieke etiese kwessies. Ingeligte toestemming is van kardinale belang. Deelnemers moet ten volle ingelig wees oor die navorsingsdoel, prosedures en risiko's en instem om vrywillig deel te neem. Wanneer data versamel, deursigtige en etiese metodes te gebruik. Respekteer deelnemers se autonomie en privaatheid reg deur die proses. Sensitiewe inligting vereis voorsorgmaatreëls om dit te beskerm. Minimaliseer risiko's van potensiële skade of nood vir deelnemers. Voorsien toepaslike aansporings sonder om deelnemers se autonomie in te boet. Vermy onnodige invloed of veroorsaak ongemak. Balanseer vertroulikheid met anonimiteit. Beskerm deelnemers se identiteit terwyl data-integriteit behou word. Verbind tot eerlikheid en deursigtigheid. Vermy misleidende praktyke wat vertroue kan ondermyn of navorsingsgeldigheid in die gedrang kan bring. Navorsers moet vermy vervalsing van inligting. Die vervaardiging of manipulering van data om gewenste uitkomste te ondersteun is oneties. Om inligting of resultate te verdraai om by vooropgestelde idees te pas, is oneties. Dit is ook onaanvaarbaar om vooroordeel toe te laat om data-interpretasie te beïnvloed. Die misbruik van inligting of die gebruik van onvanpaste navorsingsmetodes kan lei tot misleidende gevolgtrekkings. Maak seker dat metodes geldig en betroubaar is. Voldoening aan etiese standaarde en die toepassing van streng navorsingspraktyke is noodsaaklik. Dit verseker die integriteit en betroubaarheid van navorsingsuitkomste. Dankie vir jou aandag.